Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Jalapang Sports Club lalong ka Lahduh Jalapang kai 8 Invitation Knockout Football Tournament dan berpenlim no ekanong dawa Sports Club dan riu la argol hagajiyo kun final kablalong ka pratrik lalingkot arjar pausan. Ya kini gelempung ilek kai berpenyat da ka YJ Sports Club hamadan YJ Sports Complex lepenhap perda the Superintendent of Police West Jainti Hills District ubak Jalapang serti ringkat kejinan lang jong wahesnong ubak sanwat ki lalu Presiden juga Thala Skin Sport Association ubak kemenlang syela dolor kiwe-kiwe. Ka Jalapang kebelayok rak ikan nam Lahduh kelayok kuri ka song pisah ke baar lak lai fawajar tingka bakandong dawa kebuan baar kelayok kuri ka song pisah ke basilak at fawajar tingka ringkat ke trofi. Nga niliang nga nila em sanko arsnam ngam to ubruba je leke tamba madale ngam baju mare ite khana idi ho ani de em sanko arsnam irata ini lesnam susnam manlo snam the cross ya 1000 kilometer jumare manlo snam unusnam re dam the mare achi 1000 susan kilometer atia tadi yang merekod hanga teman ngau guru de rambak le tamar pa ju ku nga tanga lu ko di nga dem teman au plier di le bob da ane por nga i play ni nong yele ki ni por iso thu ya te menderemi em ada jingsiong i khajak hadu wa arman di nong job lene i wa job le mo em ada jingsiong ki wa i deman nong job wi imram de lani iwaram le mandemi nani mohoyam da jingsiong wa i umjob dena ya da jingjob jingram umyo ekang boro silenter jing imile bol man nongjob lani umju man ide mat borobor ada jingram